Onde Rais Ruto erigiritwe kuthithia Ndionga kwambiria ntuku ya rujo atongeria Kathumba ibachumirite kuromba Meru kugwata ugeni rais na batekeze kumugira kirimichemanio yawe atongeria baba barane amwe na mubunge Shadrack Mweti, MC wa Nkwene Martin Makasi wa Kethe Mwenda Ithile na muthuji wa siasa Oscar Mutugi ibainyirite kuri na bata ya Meru kugwata mbaru thirikari kwa miaka iri etigere Mutuikare na thuranirite ripoti iji. Kagite negaka mutongeri wa mugongo Dr. William Ruto eregeri kuriunga Meru ntuku ya Jumatano kiumia giki na ndiba mweba tongeri aleo mubunge wa Southimenti Dr. Shadrack Mweti, MC wa Nkwene Martin Makasi, MC wa Kethe Mwenda Ithile na muthuji wa gisiasa Oscar Mutugi neba shumirite kuria mwingeme yabeja gushumiria kugira raisi bakiuga thaiji nekagita kurumira thirikari yawe Meru itethekewa kagita karia gatigere tutakire kithurano kinene kia mwaka jwa 2027 tukaribishe president wetu na mbuge maendeleo cheto ya Southimenti president William Samoei Ruto ugatwa twarete manto mainge no tukiathogeki igia kwija kurugura substation yeji na achoke Afrag last mile connectivity area antoba baingi baketho akiona stima ni project ine na mono na nja nyingi igekwa stima ito fighter space ito ethira twina ruritho na Meru etu tukaenda kwithira batu tuthiatite nangi twithira batu tukathiata interest ya antu bangi. Yes, mwekwa kwenda ate kwenda kwethira thirikari-ini, but for these 2.5 years President wa Kenya William Ruto na Deputy President Kithure Kindiki ibo twinabo kinya tweta nara utibitu atatuka biasa tinao waita mndu eta kuira president actually kuira president kana kwaria muchamanio na yura ikona nyakatuta recover miake lera yurite both the county na national government odi interest zingi chato maoni ndo na mtorara ariku na Meru wana maendeleo. That's the bottom line of everything. Abaka exercise political maturity yu ya kuithirwa bakamwamukira ndene ya Meru na kuithirwa gutena gituma na ureo kethirwa atena kunganirwa kura teka tikuringwa kiumia giki kura ikaringwa mwaka zo 2027 ureo kethirwa ena any disagreement kana kiga uazeka tenganiri thirikari ya Kenya Kwanza ibetere kithurano ora baringire kura 2022 bakionania kumugwata mbaru urokethirwa atanganirwa baigita riu ni expectations ira ari nachio then baka exercise feelings you kurene ni untu thaizi ya twaringa gituma twata miaka ingi iri na nusu na tuonete Meru at the county level na national level tutete miaka iri na nusu au kenju matano bumire boya tukaribishe president wetu nonto into tabibi yote mtonge ombotwa antu betu nya twenda ka twalega urombotwa ni president na president ejete antu taja agethe na mantu jange ja maingi jara ejete guturetera ja gukurukira MP wetu Dr. Shadrack Mweti mantu jara tindo muromba itugwirigira kwe jange ja maingi agaturetera na muntu urombo turetera mantu ja ni president wetu William Ruto so ntukuga tumire tuje tukaribisha munene wetu aturetera into bieto mantu ya siasa ikando mantu ya siasa ni 2027 dai ne gitarango ge na bionde bila tukureterwa ni thirikari itugwa appreciate Koro KMC Ithile no rete mutongeri wa mugongo gutegera mirandi ya barabara ya kwa miraja Meru na Oscar akiuria tongeria ba Meru bakaromba mirandi yengi kwa thaiji indi ni batege mawira na jaraja ekirwe Ndionga cha Rais Ruto chiau kanyumene mawira na jaraja tekinyanirite na nkurukia akiuria Rais Ruto na wakaeja na mawira na jange Ndionga eje nona ni weru boyaba kuthiria na kujuria mawira na jawe apart from mirandi rete ku launch market kana market ira ngwatite information ni wakwa kwena several rooms ira stoned barabara chetu ni nyingi muno ira stoned kinyatiana na uwe tu kwena sentani miomponi kwena uwe meathene mekido road kwena ingi chare propose ya kamoya
barabara uchionthe na across Meru County yonthe oteo Meru itina barabara chistoned. So inkwenda kwira president na deputy president areta bira aretete to expect next round wingi na to launchere barabara. Yes, market to akirwa, but we need to kwenda barabara chaweta in those market. Priority ire bati kuthirero ikuthingatira miradi ire iraeza ni kanyumene kindiunga ingi cia rais ndene ya Meru na miradi ira yomba kwithirwa itikinyanirite mwanka thaa ici ki munene wa nthiguru nawe zora twariria atongeria bangi nethirwe atiku concentrate na kuweza na mawira nezangi za Meru nio ntu mawira nezaza izo za kuiza kuingia kugatuika na ndi gutizo za gakinyanira kabaezanite mawira ne za makai kana kinyethirwo tizo akaeza neza Meru indi kwithirwo kuna commitment na goodwill ekuthiria mawira nezara za eraeza ni ukanyumene muthiene mubunge mwiti na ugite we thirikari ya Rais Ruto Southiment ni ombete kugunika nenya kumene no tongeria bou kurirwa thoko ira twere kiumia kiathira ya Kamachege ya milioni 56 Center of Excellence ria gwakwa Nkubu na ratwererwa muno tariki 12 mweri nejwa March na turetere DCC wa Bogeta kwa sub county chetu chio ithatu igojia Bogeta na Nkwene Mitungu bari na DCC bao na kiumia giki na kiathira na tumire ACC wa igoki uro kethere muicione utongeria kana services igakinyira antu betu report ratito cia weru ria kwari eto ni mutuge kare